A ver si aprovechamos el día. Bo día de novo a todos e a todas. Vamos neste caso a proceder ao acto público de apertura do sobrepechado que contén as identidades dos aspirantes presentados ao primeiro exercicio, neste caso o proceso selectivo desta Deputación Provincial para a provisión de 2 prazas de administrativo da Administración Xeral, subgrupo C1, escala de Administración Xeral, subescala administrativa, por promoción interna vertical, correspondente a oferta de emprego público do ano 2015. Realizaremos, polo tanto, a apertura do sobre pechado que contén as identidades dos aspirantes que realizaron o referido exercicio para poñelos en relación co número de orde que consta xa na acta de corrección formulada polo Tribunal e que foi publicada xa na web desta Deputación. Procedemos, polo tanto, a enumerar o número de orde, a cualificación e o aspirante co que se correspondería cada un deles. Comenzamos co aspirante con número de orde 1, que ten un resultado de apto ou apta e unha nota de 7,83, que se correspondería con Paula Rodríguez Yáñez. Paula Rodríguez Yáñez. O número de orde 2, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Margarita Pérez Belmonte. María Margarita Pérez Belmonte. O número de orde 3, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Manuel Fernández Díaz. Manuel Fernández Díaz. O número de orde 4, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Elena Salgado Caramés. María Elena Salgado Caramés. O número de orde 5, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Concepción González Rodríguez. María Concepción González Rodríguez. O número de orde 6, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Jesús Barros Salgado. Jesús Barros Salgado. O número de orde 7, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Rosario Fernández Gómez. María Rosario Fernández Gómez. O número de orde 8, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Félix Martínez Fernández. Félix Martínez Fernández. O número de orde 9, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Mónica Vidal Álvarez. Mónica Vidal Álvarez. O número de orde 10, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Celia Álvarez Sousa. María Celia Álvarez Sousa. O número de orde 11, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Concepción Feijó Fontenla. María Concepción Feijó Fontenla. O número de orde 12, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con José Manuel Garrido Madarnás. José Manuel Garrido Madarnás. O número de orde 13, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Juan Antonio Outeiriño Boán. Juan Antonio Outeiriño Boán. O número de orde 14, cunha cualificación de apto ou apta e unha nota de 5,66, corresponderíase con Francisco Javier Estévez Rodríguez. Francisco Javier Estévez Rodríguez. O número de orde 15, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Lourdes Martínez Outomuro. María Lourdes Martínez Outomuro. O número de orde 16, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Noemí Rodríguez Rodríguez. Noemí Rodríguez Rodríguez. O número de orde 17, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con María Rodríguez Pérez. María Rodríguez Pérez. E, por último, o número de orde 18, cunha cualificación de non apto, corresponderíase con Jorge Álvarez García. Jorge Álvarez García. Simplemente, antes de rematar, lembrar, polo tanto, que este tribunal procederá ao longo da mañá a estender a acta deste acto e publicará na web provincial e que, en todo caso, os aspirantes que superaron este primeiro exercicio, cos número de orde 1 e 14, quedan emprazados á realización do segundo exame da fase de oposición, que terá lugar, como xa se indicou na acta que figura na web provincial,
o 15 de xaneiro de 2018 luns ás 16:30 horas na aula Progreso do Centro Cultural Marcos Valcárcel desta Deputación. E con isto damos por rematado o presente acto. Moitas gracias.